cenjeni makedonski i srpski privrednici, predstavnici povodom posete predsjednika Severne Makedonije i ono što je veoma važno jeste da je u svom zgusnutom rasporedu ova praksa nešto što privrednici sa jedne i sa druge strane mogu samo da požele. U početku zamolio gospodina Zeskog, predsjednika Stockholmske komore. Što možemo da debatira sa nas, tempom, kvalitetom, zato znam da učinite. Samo ti kažem nešto što mi napiše replica. U situaciji na trgovinska razmjena od periodu od 2009 do 2018. I samo nekog izbora ovog temala, jaz sem političar, но ви това не се разберете на моето бавене за политика, се научим да ги слушам бизнесмените, не да им кажем що да правят. Бидейки първа задача и последна задача на политичарите е да правят амбиент, в който бизнесмените може да правят бизнес. Точки, които сакам да го подсетна моята рамка на размислуване, в област на неколко најнови инициативи, кои потекнува и од бъдат српският председател. Тоа е, че сме биле от сегашното било практично продуктно. Да, да. Значи огромен